پیوندی زمان گل و زمان دوگلی ادار جیان لکیجان دورا جیهانی دبه بلا ببه گرینگی زمین هم گل و هم جی دوگلی هر گاو مجبوری تکوس کرن به کارانین و پاراستنا زمین دکه چه جبو زمان گل و چه جبو زمان دوگلی دبه دنالبرا زمان و سرخوابونا نتویی ده تکلیه که پرخورتهیه لورا زمان نتویی هم صدم و هم جی انجام رامان و فراستا نتویه د پاراستنا سرخوابونا نتویه که ده گرینگی زمان آکو هیمانه که یک کرتی و پیکوکره قد نای انکار کرم در روژامه ایرو ده حکومه نتوین سردست ایکل سر نتوین بندست دومه هیجی در بستاره. باندور و کاربدستی نتوین سردست و پیشکتی یال سر نتوین بندست و پاشمایی به هر آوایی دومه. دوار آبوری، سیاسی و تکنولوژیک ده نتوین پیشکتی هر گاو بسای زمان خواه باندور لزمان نتوین پاشمایی دکن. زمان دوگلی آنگو زمان فرمی او زمان کو هبوناوی دناف سینور نتوی ده جالی نتوی دولت و تی قبول کرن و مجبور دنویس و هنکرین دولت ده بکار آنین و ارکاوی بقانون بیدیار کرن. زمان فرمی بیتر جهیل دولت و نماز جهیل نتوی دولت و تی بکار آنین. دوگل دولت بکاته که سیاسی و ژئوپلیتیکه بلی نتوی بکاته که چاندی و جواکیه. نتوه دولت لگور زاگون ناو نتوهی فرمیتا خواهج سروریا نتوهی که کدناو سینورین اردنگاریه که ده دجی دگره. دگین دولت ده اردنگاریه که دیار ده وان هر دو هیمانان دگینه هف و بوی آوایشی همو پیکاته این دولت ین نو جبو خواه رواد بینه. نتوه دولت برواجی دولت دن اندیروکی ده مدل خود پیوسته کو همو همولاتین کو دولت پیک دینن لگور یک زمانی، یک چاندی، یک گالی و یک نتوهی پرورده بکه و بگهینه. هر وها ده چارچوه دیگه ها نتوه دولت یا کش هلا دولت ناو نتوهی و حتی دیار کرنده فکر کو هر نتوه خودی مافه کو چارنوس و خسریا خواه تایم بکشی هیه. اف تایبەتمەندی لە gelek deverên cîhanê bûye best û mebesta tevgerên netewperest ên ku neteweyên din mandele dikin. Ji bo wê ev fikar li tu devera cîhanê derbasê kardariya jiyanê nebûye. Li gor rewşa heyî têkiliya ziman û gel û dugelê wekî hêmaneke pêwîst bêtir dema ku daxwaza avakirina netewe dewletekê derdikeve pêş û zimanê fermî li gel zimanê dewletê tê bikaranîn derdikeve holê. چندی کو برانبریت دیگه ها زمان دولتی و زمان فرمی و تین جهرنگ دخواد بحوینن جی پردش بنهف. تکلیه زمانه کی یا به زمان دن ره و هر وها دین کرنا پیوان آج زمان دن گلک جاران جبر فرمیت زمان نتوه دولتیه. نتوه دولت شبیل زمان فرمی ندخما تو زمان دن دیه. هر گاو خود سپیره هنجتا یکیتی و بهوری یا نتوهی و بفکر و فکار پارچبونا ولید. اف فراست هم نزانستیه هم دوری عقلانه و هم جبو یکیتی به هفرهی نتوهی ندربستاره. هگه وصابونا لگلک ولاتین جیهانی یکو چند زمان وان این فرمی هنه دیج نتوه دولتین کو یک زمانی لسر جواکه و همو گلندن ددن فرس کرن نپیشکتی تر و یکیتی وان جیا نتوه دولتان نخورد در بونا. هر چقدر زمانین که دبین قدقه کرن و چه وصاندن نتوه دولت دمابن و بدمیر راستی چاند نتو و اولین جهی هاتبن و تیکلی و پیوگوهرتنا بیوان چه بو بجی جوهر خواهن داناکن و جوهری دپارزن. زمان کردی جی یک شوان زمانانه لگل همو آستنگیان حتی ایرو هبون خواه دوماندیه و جوهر خواه پاراستیه. جبوه دوی زمان کردی جی ایرو بشونده جی لحمو قادین جیانی به همو آوایی وره تکوس کرن و بکار آنین و پاراستن. زمان هم لگور قادا کتی بکارانین و هم جی لگور پیوین کتی دا جه دگرن بگلک آوا و خصلتین جدات دی سنفاندن و وکی زمان دایی که زمان گل، زمان نتوایی، زمان آخفتنه، زمان هفگرتی، زمان فرمی، زمان نویسکی، زمان زانستی، زمان ادبی و جهی، زمان شارستانیه، زمان مری، زمان زندی، زمان تکل، زمان تایبت، زمان چکری، زمان ناو بیکار و هر وکی دن ده دابش کرن. فرما که دقادا پیوندی هری فرهته ده بکارانین و تکلین گل و دو گلی حسانتر دکه یک زمانی آنجی زمانی یکتشه و هفگرتیه. نتوه دولت بیتر هم یک زمانیه و هم جه زمانی یکتشه وکی زمانی فرمی دستشان دکه و بزاگون و قانون حشک وی زمانی ده پاریزه و لسر همو گلان ده فرس کرن.
Di hemû mezringehên fermî, dibistan, dadgeh, zanîngeh, nexweşxane, girtîgeh û her wekî din de derfetên fêrbûn û bikaranîna yekzemaniyê diafirîne û bi her awayîveyekê pêk Şêwaza axaftinê cûreyên gotinan û di hin rewşan de jî bikaranîna ku taybetmendiyên civakî yên di qeda zimên de nîşan didin wekî zimanê gelêrî belê li hin cîhan jî forma zimanê gelêrî wekî zarava tê binavkirin. Du gel bi vê fermiyetê hem zimanê gelêrî û hem jî zarava û şêweyên din ji holê radike. Ev form ji bo zimanê hevgirtî standard jî tê bikaranîn. Ango zimanê netewedewletê yê fermî, hevgirtî, zimanê gelan û gelek zarava, şêwe û devokên gelên din qels an jî tune dike. Zimanê gelan, zarava, şêwe û devokên wan û formên axaftinê yên herêmî ku ji hawırdorên fermî dûr ketine, zêde nikarin kevneşopiyên xwe bi awayeke nivîskî bidomînin. Ji ber ku zimanê yekteşe li dibistan û saziyên fermî tên bikaranîn, hem derfeta gelek ziman û zaravayên din ên ragihandinê kêm dibe û hem jî nirx û prestîja wan namîne. Ji bo wê jî gelek gel û netewe dev ji ziman, zarava û devokên xwe berdidin û xwe li zimanê du gelê yê fermî digirin. Ev yek jî nirx, giramî û giraniya ziman û zaravayên gelên din ji holê radike. Di navbera zimanê fermî, standard yekteşe û zaravayan de ji aliyê taybetmendiyên dengî û qaydeyên ziman û cihêrengiya peyvan de gelek cudayî hene. Belê mirov nikare di ferhenga zimanê standard de van cudahiyan bibîne. Lewre gelek mirovên ku li herêmên cuda dijîn û ziman, zarava û devokên xwe bikartînin, haya wan ji guhertina zimanê fermî tune ye. Hem welatiyên ku bi zaravayê herêmekê dipeyivin, dema ku bi kesên derdorên cihêre têkiliyê datînin, an jî daxwaznameyeke fermî dinivîsin, pêdiviya wan bi fêrbûna zimanê du gelê yê ku li mezringehên perwerdeyiyê û her wiha di pirtûk, rojname, radyo û televîzyonan de tê bikaranîn heye. Ev rewş jî hemû gelên welatî bi neçarî fêrbûna zimanê du gelê yê fermî dike. Sedema vê yekê jî fikara rayadarên ku netewedewletê bi rê ve dibin û hinceta parçebûna welê te. Li gor rê û rêbazên zanistî, qedexekirina zimên û mandelekirina neteweyan tu cariyekîtî û bihevreyiya welatekî pêk nayîne. Berova jî vê, parçebûna welêt, lêkdan, ji hev bidûrketin û belavbûna civakê lezgîntir dike.